दिनै 22 तारिख जून 2025 ni Khowai division YIPFT kesamno sebagai ketal komite khaka atau ketal komite ini barangay presiden barangay nah ang nizin Sondu Deborma presiden tomoji Jakob Bindu Deborma secretary tomoji Pronoy Deborma organizing secretary tomoji Ranjit Deborma office secretary tomoji Gupta cashier tomoji Jinku executive price total 35 membership जों kaisa komite khaka जों तीनों कमिटी नि खानि मेन मोटो अपन जोंनि लाइखांजा 2020 कायसा कमिटी खामानि अ कमिटी जों बा तमानि किन्तुबा बुसकांव 21 बिनो षड़यंत्र दमे बा आदार्स पलिटिकल नि जाबक पासा आसु जे आसु गया ताबक गांव बै सामु खायने जाय तखा तै जरा आसु बै तमै कोनो पार्टी खायको बरवायनो हाय फायफिना बै पाउरि Absungno itu kuno kau ketokere sini kami sengtabus kamu taman di parti IPFT tam kai seng subaiman sing dok mata saya apa seng step na hari kamu sama kali ini.